Isabelelo sekhulu namashumi amabili nesikhombisa. Isabelelo sekhulu namashumi amabili nesikhombisa. Uma uJehova engayakhi indlu, bayakhuthalela ize abayakhayo. Ma uJehova engalondolozi umuzi owugcinayo, ulinda ize. Ma uJehova engayakhi indlu, bayakhuthalela ize abayakhayo. Ma uJehova engalondolozi umuzi owugcinayo, ulinda ize. Ushembe esimlandelayo wayathi mayekhuluma phakathi kwabantu laba ayebahola abayithi, athi sekukaningi efika lapha emhlabeni, njengoba ekhona nje okwesihlanu. Asazi ukuthi lapha ayebakhona babemphatha kanjani abantu, kodwa kuyabonakala ukuthi babengamphathi kahle, ngoba angiboni ukuthi ma babemphatha kahle wayohamba athi bashiyelani labo bantu. Wayesezebuya-ke eseza lapha kithi. Angazi-ke thina ukuthi singaphi kwalokho, ukuthi simphethe kahle noma simphethe kanjani. Kodwa le ncwadi engiyifundile ikhuluma nathi ukuthi noma senzani, noma leyo nto sicabanga ukuthi inkulu kangakanani, noma inabantu abaningi kangakanani abayithandayo, ma uJehova engayithandi leyo nto ayilutho. Uma efuna ukuyiqeda iyaphela nje kalula, noma thina besiqinisekisa ukuthi ngeke iphele. Uma iyize njalo iyawuphela, kube sengathi ayikaze ibe khona. Nabo bonke ubukhulu nobubanzi bayo, noma ngabe kuthiwa wena uyangabaza, noma unesiqiniseko, noma unjani, uNkulunkulu akanandaba nalokho. Ubaba mkhulu wayebathanda abantu kakhulu, kakhulukazi leli bandla lakhe lamaNazaretha. Laba yinto yokuqala neyokugcina emoyeni wakhe. Ephila noma esehambile emhlabeni, uthando lamaNazaretha aluzange lunciphe, lwanda njalo, walokhu wathanda. Uthi uma ekhuluma, ukhuluma indaba yomuntu, uthi kwakunendoda eyayakhe eduze kwehlathi elibi elesabekayo. Leli hlathi lalinezilwane ezidla abantu. Uthi kwase kubakhona isilwane lapha esinamandla kakhulu kulezi zilwane, esasingabesabi inhlobo abantu. Uthi sabadla labantu lesi silwane, kwaze kwesabeka manje ukuba abantu bahambe eduze kwaleli hlathi. Kodwa lo muntu wayedabuka kakhulu uma ebona abantu abahamba ngokungazi,
abahamba nje becabanga ukuthi bahamba endaweni enhle kanti bahamba engozini. Wayesecabanga ukuthi konje laba bantu ukuze baphephe ngizawubenze njani ngoba lesi silwane siyababulala laba bantu. Wayese ethatha umfana wakhe omncane nje sebehamba befike bakha indlu eduze kwaleli hlathi endleleni lapha abantu behamba khona ngasohlangothini lwalapha umuzi wakhe ungakhona ukuze abantu mabeqhamuka abavimbe ukuba bangedluleli kuleli hlathi eliyingozi. Lo mzi wakhe wakhayo abahlalise kuwona baze babe yidlanzana bathi mase bebaningi abadedele bahambe ngoba sasibesaba abantu abaningi. Lo muntu kuyabonakala ukuthi wayebathanda abantu, wayengakhethi, wayebathanda nje bonke. Esingakuzwa ukuthi bona babe bacabangeni ngaye noma nabo babemthanda njengoba ebathanda yini noma babe ngenamsebenzi nje bengenandaba asazi. Kodwa yena wayezimisele kakhulu ngoba kungabi khona umuntu ozodliwa yilesi silwane esase sibaqedile abantu. Lesi silwane inkosi yasephakameni mayikhuluma ngaso kuyabonakala ukuthi lapha phakathi kwethu wayekhuluma ngoSathane, lo odla izinhliziyo zethu, angathandi ukuba sibheke kuNkulunkulu, afuna ukuba sibheke kuye, sibheke emandleni asemhlabeni, amandla adlulayo azodla imphefumulo yethu. Bese kuthi kusasa mase sifanele uhamba siye phambi kaNkulunkulu singabe sisafinyelela ngenxa yokuthi imphefumulo yethu ibingamsebenzeli uNkulunkulu, yadliwa yilesi silwane. Lo muntu ke wayekwazi ukubavikela abantu ababeqhamuka ngakulolu hlangothi lwale ndawo ayakhe kuyo. Ababe nenkinga mhlawumbe bakuyilabo ababeqhamuka ngakolunye uhlangothi ngoba wayengeke azi ukuthi angabasiza kanjani. Ushambe uhambile lapha phakathi kwalelizwe kakhulu, ehamba yedwa, ehamba ekhuluma into eyodwa kubantu ukuthi balekelani uSathane angayidli imphefumulo yenu ngoba kusasa uma nihamba niya kuNkulunkulu, lo nkulunkulu eniya kuye akakwemukeli okungcolile. Abantu abangcolile abangeni phambi kwakhe, abantu abaphatha izinto ezimbi abangeni, nabakhuluma izinto ezingalungile abangeni, nabamcabango yabo ingalungile abangeni. Ufuna abantu abangcwele, abantu abahlambulukile, ufuna abantu abagezile. Manje ke wozani nizogezwa. Uthi ke nakhele umuzi wasephakameni lapha kugezwa khona yonke insila nezisila zobumnyama zalapha emhlabeni. Uma umuntu esegeziwe ayalwe ukuthi usuzophila kanje. Uma egcina konke lokho, uNkulunkulu uhlala ephambi kwakhe akaze amlahla.
uyamlondoloza lokhu kukhuluma noma kwakwenzeka kubaba mkhulu kodwa njengoba silapha nje sibaningi kangaka singubufakazi bokuthi sesike sakubona lokukhuluma eduze nje kwethu ngamzukane uthingo luthatha isinqumo sokuba luhlele indaba yaleli bandla ngingacabanga ukuthi kuyafana nalomuntu owayakhe eduze kwehlathi owayivimba abantu kuba bangadliwa ngisathana ngibuka indlela laba bantu ababhekene nathi asebelone ngayo ibandla likaNkulunkulu ngithi mina hawu kwakuvinjwa lento kanti na kwakuvinjwa into embi kangaka na namhlanje laba bantu bayaqhwayiza benza konke abakuthandayo bese bembatha ingubo emhlophe ngaphezulu ingubo emhlophe le sekuyihlathi labo lokucasha bafihle imikhuba yezono zabo abazenzayo noma sinabo lapha abantu abanjalo kodwa ababaningi noma bekhona abakuthandayo ungafuni ukusuka ezintweni ezimbi kodwa ababaningi kangaka angisho ukuthi abantu abalapha baqotho kodwa kuyabenzima ukuthi umuntu enze izinto engalungile ngoba ziyakhuzwa kuyakhulunywa ngazo ubusuku nemini laba abakhuzwa umuntu akho umuntu okhuluma ngesono intshumayelo yesono intshumayelo engekho phakathi kwabo intshumayelo ekhona eyamanga ukuthi amanga awalutho amanga ayakwazi ukwakha into engekho ibe khona amanga ayakwazi ukuthi enze udumo obelungekho lube khona manje awanalutho nami njengoba ngikhona nje kukhulunywa indaba eyodwa lapha bekhona kuthiwa kosha umsombuluko ngingasekho indlela engigula ngayo kwembulwa nje kwembeswa kwazi ukuthi kuyakwenziwa njani manje ke ngase ngibone ukuthi hawu lo muntu wayebathanda abantu kakhulu wathi mayibona lento oyinqaba wathi hayi abavinjwe labantu bangaye esihogweni ingekho into ebavimbayo kuyadabukisa ke ukuthi abantu abaluzwayo lolulimi ababanga ngoba ayicabanga mhlawumbe wayicabanga ukuthi ingcosana ezawuhlubuka imhlubuke kodwa kwahlubuka bonke abantu kwasala nje abantu abangangani ngiyacabanga mhlawumbe ngokwasezulwini ngoba thina asazi ukuthi kuNkulunkulu nibaningi kakhulu ngoba wathi mayethuma uGideon lo ebenizwa ngaye ekuseni emthuma empini wayesiyababaza wathi how Gideon laba bantu oyolwa ngabo baningi kangaka hayi laba bantu mabenqoba abazi ukubona ukuthi kunqobe mina bazotusa amandla abo nobuningi babo manje ke ngithanda ukuba ngibaphungule hamba kuye kubo ubatshela ukuthi ngithe labo abezwa benovalo naba novalo lweingane zabo emakhaya abagoduke baphinde emakhaya base beyahebuka ke kwaphuma abantu abaningi baphindela emakhaya bebalekela impi
bathe mawesala wathi uNkulunkulu hayi ziningi lezi inkulungwane ezisele ezisihlanu hayi abahambe labantu bathathe bayisemfuleni uthi ngithe abaphuza amanzi bathi mase bephuza wasethi uyabona ke laba abaphuzisa okweinkomo batshele bonke bagoduke baphinde emakhaya usale laba babewaqakula amanzi bephuza njengabantu yaphunguka lempi yazi yasalisi amakhulu ambala iyobhekana nezinkulungwane eziyamashumi amaningi wayekwenzelani wayekwenzela ukuthi uma inqoba kungabi bikho odidekayo nofunayo ukuthi labo bantu banqobe kanjani umuntu oseceleni avela bode nje ukuthi hawu uNkulunkulu usenqobile naba laba bantu obekuthiwa abancane bayize abalutho uNkulunkulu useyehlulile impi enkulu kangaka ngabo na lo uNkulunkulu elimlandelayo ke unjalo selokhu abakhona akakaze aphinde futhi abe ngenye into uselokhu aba yileyo nto ayenaqala ukuzwa ngaye eyiyo abantu abaningi abakhona nje einkonzweni base becabanga ukuthi lezi zimangaliso ezikhona eBhayibhelini sezedlula isikhathi sazo asisekho isikhathi esikhona sokuba kushawe imfijoli emasontweni kudanswe bese kuthiwa kukhonzwa ke uNkulunkulu uNkulunkulu singamkhonzi ngokwakhe simkhonze ngokwethu masicabanga into ethize thina kube yiyona ndlela uNkulunkulu esimkhonza ngayo kanti uNkulunkulu akanjalo uNkulunkulu wayibeka zonke indlela zakhe phambi kwethu wathi ngithanda ukuba umuntu ongilandelayo ahambe ngalendlela manje ke asazi ukuthi abantu abelulekwa iminyaka eyisihlanu nezinyanga ezithize ngaphezulu uma ufisa ukubakhalela uyawukhale uthini noma uyawukhale uthi ngiyadabuka ngaleminyaka esesizame ngayo ukuthi simbuyisele endleleni angazi ngoba phela abasiwa amatshe ngabantu laba makukhulunywa bayezwa bezwa njalo abathule bayaqoloda inhlamba abayiyekile bethuka inhlamba esabekayo ngisho izingane zakhona ezinjalo noyise bazo nonina bazo noyise mkhulu nogogo bazo nabo ba mandla ngolimi olungahlambulukile ngikukhuluma lokhu ngoba sekufika isikhathi sokuba uNkulunkulu azibabaze ukukhulu bakhe amen lesi sikhathi kwafungwa kwathiwa asoze safika kwaba yihlaya elikhulu kwathiwa kuyobe kwenze njani akukaze kwenzeke lokhu emlandweni waleli bandla kuzawuqala ngosibanibani ngoba enjani yena ayinakwenzeka leyo nto kwaba yihlaya nje lodumo akwaba bikho umuntu ocabangayo ukuthi lolu suku liyawufika ngempela abantu abaningi babebona ukuthi kuyaganga kodwa babethi mabesatshiswa ngokuthi lolu suku ngeke lifike babone kunjalo ngempela bangaboni ukuthi uNkulunkulu angalifikisa lolu suku bebuza ukuthi pho mayizolifikisa lubanjwe yini liyawufika nini siyobe saphila thina na hayi sobe singasekho kodwa uNkulunkulu akanjalo umkhona isalukazi lapha isigane kwayikhali umfundisi lo ikhali
esingumkhokheli. Safika saguqa lapha lini sathi baba ngizocela ngicela ukuba ngingahambi isinqumo saleli cala singaphumile. Awase ngithi mina inkosi ikubusise. Kulo nyaka sigule kakhulu. Ngicabanga ukuthi kwakunguJuni makungekhona ukuphela kwaMeyi. Sagula nje sabangwa nezibi kwaba kubi kwavalwa amehlo. Baze bafika abantu abaso ngithi nomyeni waso wayesecabanga kanjalo ukuthi cha akacelelwe indlela lo muntu umdala manje indaba yakhe ayisabonakali kahle. Base behamba ngiphendulanga ngathula nje. Kodwa ngathi mangene endlini ngahlala phezulu kombhede ngacabanga ngathi hawu. Umkhokheli wathi ucela ukuthi angahambi isinqumo secala singakapheli. Ngoba sekuqediwe ukukhuluma usehambelani manje. Usehambelani uNkulunkulu engakakwenzi lokhu akucelayo ngoba ngibona sekuseduze na. Njoba ngikhuluma nani nje sikhona. Amen. Asikaka indawo. Ngithi kimi ngiyabonga kuNkulunkulu ngoba baningi abantu abanjalo. Abebe nalo umthandazo. Nalabo abahambile abahambelanga ezeni. Konke besikwenza nabo. Amen. Nempi abashiye sibambene nayo bebeyibambile nabo ngakomoya ngokwasezulwini. Amen. Ngoba ngamzukwane ngiqala ukukhuluma nani ngosuku nje lokuqala. Ngiyakhumbula ukuthi nganitshela ukuthi njengoba silapha nje asisodwa. Kukhona abantu lapha basezulwini phakathi kwethu. Lezi khala enizibonayo ezikhona phakathi kwethu zihleli bona ngoba bona abekho emangeni. Abakwazi ukuthi mabe ngale kwelizayo babe semangeni. Baseqinisweni bayakubona konke okwenzekayo. Manje ke bakhona lapha phakathi kwethu. Manje ke ngithi noma besiphuma siya ezinkantolo besihamba nabo. Amen. Besihamba nabo. Bebengasali namanje kunjalo. Amen. Ngithi ke kimi lo nkulunkulu enihamba naye akusiye uNkulunkulu wokuba kugangwe ngaye. uNkulunkulu wokuba udumo lwakhe luphakanyiswe luwenziwe lube lukhulu. Angazi ke abantu baningi nemicabango yabo injalo. Bayahambe ke kodwa bese kufika izinto ezibayengayo nezibakhohlisayo nezibakhiphayo endleleni kaNkulunkulu. Bazibone nabo sekulula. Sebengakwenza lokhu nalokhu. Othi baba mkhulu ngemva kancane kokuhlubuka kukaMbonambi uEzra waye ngabantu lapha waqala wakhuluma nodade wabo. Waqale wakhuluma nabantu wahlela ukuthi ubaba mkhulu adingiswe aphindiswe ezweni lasenta lapha ayeqhamuke khona. Mase bevumelana. Lo mfana wayesheshe wagcotshwa nje esemncane waba ngumshumayeli. Emthanda kakhulu baba mkhulu. Nguye lo ayomlobolela ngamzukwane kufika isimemo sokuthi aye entabeni yaseNhlangakazi. Wayecelwe nguyise uDambuza
ukuba ahambe ayolobolela indodana yakhe. Uthe mayesehleli lo mfana wayesengenwa inhliziyo yomona. Wabona ukuthi konke lokho kwenziwa ubaba mkhulu naye angakwenza. Futhi yena mhlawumbe angakwenza kangcono ngoba wayedlulile esikoleni. Lo muntu osiholayo akayile nasesikoleni. Manje uyihlaya usihlekisa ngabantu. Uma eseyihlanganisile lento yakhe wayesecela udade wabo. Wathi dade wethu mntaka baba ngisize. Manje sesikhathele thina yilo muntu. Imithetho yakhe futhi ilikhulu. Nathi sifuna ukufana namanye amabandla. Manje imithetho yakhe iyasivimbela. Wena uzongisiza kanje. Uyawungena endlini lapha elala khona. Uhlala isikhashana bese umemeza uthi nangu ushembe engibamba. Siyobe sesiyambamba kushembe thina simqhube. Simse emaphoyiseni emthethweni. Bese sicela ukuba adingiswe. Abuyiselwe ezweni lakubo. Lapha ayiqhamuke khona. Basho njalo ke nakini lapha ekuseni. Bathi asimazi lona thina. Ngwasephakameni. Angikaze ngiphike ukuthi ngwasephakameni. Selokhu ngaba ngwakhona. Anginakuyeka futhi uba ngwasephakameni. Amen. Ngiyawuhlale ngingwasephakameni. Bathi manje asimazi ukuthi ufunani lapha phakathi kwethu. Akahambe abuyele emzini kayise. Intombazane yaqala inqaba. Kwalukhuni ke kuyo. Manje ngizawuyithini lento? Yathi hayi ubaba mina ngiyamthanda, ubaba kanalutho. Wathi hawu mntaka mama uyangilahla na? Ngethembele kuwe. Ayazi avuma intombazane. Kuthe ngelilanga esihamba isiya kubaba mkhulu. Isithi baba ngicela ukuthi ngilale lapha endlini yakho. Uthi ubaba mkhulu uzawulala lapha mntanami na? Uthi cha ngizawulala nje khona lapha eceleni kodwa ngilale la endlini. Uthi ubaba mkhulu hawu mntanami. Ubona ukuthi kuyakulungela lokho na? Wathi baba kuyangilungela. Uthi ubaba mkhulu kulungile mntanami. Ngaphambi kokuba ulale namhla qala wenze isifungo. Isifungo sani baba na? Sokuthi mawulala lapha endlini namhla awusekubuya ulale kwenye indawo. Uyawuhlala ulala lapha nje kulendlu. Lapha ngilala khona nawe uyawulala khona. Noma ngabe ngikuphi uyawulala lapha ngilala khona. Yaba likhuni ke manje lento entombazane. Yaqala manje yakhala. Akabe kusazela ukuthi sekwenze njani. Yayisiyaphuma yahamba. Uthi Ezra, hawu wenze njani na? Wathi hayi into engihlangabezane nayo iyasinda kakhulu. Ngihambe kanje. Awu into enkulu kangaka kodwa ebengithi ngisize ngayo. Ayabi saphumelela lento. Uthe kusuka kwakuvela ke kwabanye abafana ukuthi cha bekunetulo la lokuthi baba mkhulu adingise. Wayesiyabaleka uEzra. Wahamba waya eGoli wayofuna umuthi khona. Ngitsho okwakhe ibandla. Lizoba ngaphezulu kwelikaShembe. Bonke abantu abahlakaniphile bayibenza njalo. Kuyathi mayingena umoya wedimoni abese hamba ezinyangeni athi ufuna umuthi wokuba ngaphezulu kukaShembe. uShembe ke akanasikhathi sazo zonke lezo zinto. Unendaba kaNkulunkulu nje kuphela. Uma esehambile uEzra
ngoba base bebaningi abantu abamthandayo ngalesi sikhathi. Uthi ubaba mkhulu abantu bami ngithe ngilele ngabona isitimela sihamba ngamandla kakhulu sigijima. Laba kalesi isitimela besinabantu basephakameni begcwele kulesi isitimela. Lesi isitimela umuntu obethi mayisengenile kusona angabe sakwazi ukuphuma, noma ngakhala noma ngamemeza noma ngenze njani, amandla okuphuma awekho, ngoba ogadi balesi isitimela banolaka kakhulu, baphethe insabula eziconsa igazi. Uma usungenile ababesavuma ukuthi uphume. Namuhla asabanji lesi isitimela besihamba ngejubane. Uthi ngithenizwa kase kunesililo phakathi kulesi isitimela esikhulu kakhulu. Uthi laba bantu bekhala bonke. Uthi lesi isitimela sigijima ngathi siyandiza. Uthi bekhala befuna ukuphuma, kodwa kungasekho lokho, amandla okuphuma engasekho. Lesitimela sihamba nabo siyalapha bengazikhona, kodwa bebethi uma belunguza laba bantu ngamawinda lesi sitimela, bese bembona uShembe ehamba lapha kude phansi, engamla inkalo ehamba phansi, nalaba bambalwa ahamba nabo. Inkumbi ngeinkumbi zigcwele isitimela. Abantu banjalo indaba yalaba abala iphakameni ababangamaNazaretha bayithanda izinto abangazazi. Ziningi izinto abangene kuzo ababengazange bayibone. Kuke kwaba khona inhlangano la, kwathiwa inhlangano yentsha inabahli, isungulwe nguMpanza lo osesungula ibandla lakhe. Wakha le nhlangano yedwa nje, waze wabhala nomthetho wasekelo wayo, wabutha bonke abantu, kwangena mfundisi, kwangena mkhokheli, kwangena mshumayeli, kwangena bonke abantu. Kwathiwa inhlangano yentsha. Hawu, lamakhehla nalezizalukazi intsha na, kwathiwa hayi bashe enhliziyweni. Kwayisimanga leso. Hawu, le nhlangano yiyo ebihamba phambili iwujantshi walesi sitimela sasebumnyameni esilayishe bonke abantu. Kwangenwa kanjalo kwathiwa hayi sizobuthi intsha iyona esizofolosa ngayo, intsha iyona ezosibangela umsindo, kwenzela ukuthi okhuzayo othi kungahanjwa ngale ndlela angezwakali. Nangempela-ke kwaba njalo. Ngiyalinganisa-ke ukuthi abantu basephakameni izinto abangazazi bayithanda.
no-Ezra wathi mayekhuluma nabo ebathembisa yonke into abangayazi bakubona ukuthi lokho kuphambi kwabo akulutho okukhulu yiloko kuzano Ezra okuzothi mayibandla seliphethwe nguye bese kuba nje kube nje bengenaso isiqiniseko sokuthi kawuba njalo ngempela yini Kuthe-ke mase behamba nalesi sitimela sebenosizi manje lapha sebekhala bayibona inkosi yasePhakameni ihamba lapha phansi kude ihamba nabantu abayingcosana ingajahile ihamba kuzo lezi ndawo ezinamanzi nezinodaka nezinezintaba nezinamatshe iya lapho sibizelwe khona ngoba njengoba silapha nje sizimenywa ngokwasezulwini Amen. Asihambi ngakho ukuthanda kwethu asihambi lona uhambo lokwesasa sihamba uhambo lwasezulwini uhambo lwethu lwabiwe singakabi khona thina kulomhlaba sabekwa uphawu lokuthi nina niyawuzalwa phakathi kwalobu buNazaretha noma wena uyawa ngumlandeli walobu buNazaretha uma usukhona ke kulobu buNazaretha akukho futhi okunye ukuba uhambe ngendlela le ushembe ayithunywayo ukuthi ayibeke phakathi kwethu lezi indlela ezingamlelayo lezi indlela ezinobumnandi ezithi akuhlangana abafazi namadoda nabafana namantombazane phakathi kobusuku ndawonye isiqalekiso leso akusiyindlela kaNkulunkulu into kaMpanza le akusiyo into kaShembe uShembe akakwenzanga lokho wathi akube khona u23 kube khona u25 kube khona u14 abakwalaziyo lolulimi bayakhumbula ukuthi lezi zinto zenzeka kanjani akukho ukuxubana nokunye cha akukho ukuxubana nokunye konke njengoba sihleli nje lapha enkonzweni sihleli kanjalo sihleli ngazo lezi zinhla ezintathu uNkulunkulu asipha zona manje ngiyanexwayisa ningadwayeli ukuthanda izinto eziphikisana noShembe mina ngezwe ngangisemsinga ngalesi sikhathi ngifundisa khona bengixoxela abafana esasinabo lapha enkonzweni ngibadwayele bengixoxela ukuthi cha kusungula inhlangano lapha inje hawu yebona ngithi mina nenzani nilekelela uShembe yini bathi bona siyamlekelela ngithi mina cha ngibona sengathi mina nakha iplatform yokuba nigibele kuyona nibona bathi hawu wasidumaza ngani na ngithi mina manilekelela uShembe iyodwa indlela ukulekelela uShembe ukuthi uphume umela uthi gcinani imithetho yesabatha gcinani imithetho kaNkulunkulu ningayidli ingulube ningawubhema ugwayi ningaphuzi utshwala ningawagunda amakhanda nezilevu zenu yekani ukwenza zonke lezi zinto ezigcinula uNkulunkulu uthi yona kuphela indlela ukulekelela uShembe leyo hayi ukuthi uzawusungula inhlangano wena athi uShembe amafazi namadoda akungahlangani uthi wena hayi akuhlangani buse uthi welekelela uShembe cha akukho kunjalo ngani na lezi ngane zaziyenza lento zingazi ukuthi uShembe wethuke kanjani ngakanani khona incwadi la yabhalwa ngo1927 banga lapha eNdwedwe la inkantolo la nganomsemthebeni kuthiwa kunomuntu lapha wakhumuzi omubi lo muzi kuhlangana abafazi namadoda kulalwe ndawonye akwazi ukuthi bazawuphumani kuloku kungcola okungaka
uthini wena namhlanje umfakazi walokho uhamba uhlanganisa abafazi namadoda ufakazela le ncwadi eyabhalwa eyayithuka ubaba mkhulu busucabanga ukuthi khona into oyenzayo wenzela uShembe cha Shembe welekelelwa ngento eyodwa welekelelwa ngokuthi uma ngikhona la ngembethe kube mhlophe ngivina imiyalo yakhe uma ethi akungahlotshongwa ngingahloko mayetho ngingila kabafuni nami ngibe njalo ukuthi angibafuni manje ke zonke lezi zinto ziba nemphumela emibi senze njani isitimela na lese sase silayishe sinyitheka sigcwele bonke abantu ababebona amadlela alihlaza kaEzra sahamba nalabo bantu bathe mabesibona sesingena emahlathini amnyama sakhuphuka isililo bakhala kakhulu manje saye sangena emahlathini amnyama ababe besabona lutho noShembe ababe besambona lo kade bembona ehamba kude ababe besambona Uyeza kusekhona indaba amehlo asathi mayibuka kube khona indawo eyisithele ongayiboni kodwa leli langa esihlabelela ngalo kuyabe kungekho ndaba kuyabe kungekho gquma umhlaba uyobuqondile uyobubona lapha ya uzibona wena nayo yonke imisebenzi yakho ihlale lapha phambi kwakho awukwehlulelwa umuntu akho umuntu oyomaphambi kwakhe athi uyabona wena wenza lokha yofika ihlale nje phambi kwakhe imisebenzi ubuso uyazibona oyikhumbule yonke ukhumbule nelanga manje ke abantu bacabanga ukuthi yawufika ilanga bese bechaza ikhathi na sezwa kumemezela umuntu omkhulu akukho lokho othi uNkulunkulu uAdam uthoniswe lo mfazi engakunika yona ethi buyisela iqala emuva uthi ya ngiyakuzwa uthi woniswe lo mfazi engakunika yona ake ngibuzeke umthetho engawubekayo ngawubeka kubani angubekanga kuwena uthi uAdam wawubeka kini ngithi nawe uthi ke uNkulunkulu wayephi umfazi Nkosi wayengekho manje pho uqaleni lo mthetho ukuba mncane kunalo mfazi engakunika yena awumtshela ngani umfazi ukuthi cha uNkulunkulu wangibekela nanku umthetho
anginakwenza lokho wayethi useqashile ecabanga ukuthi useyisibekele manje mayethi uNkulunkulu hayi wena Nkosi nguwe owaletha lo mfazi manje mina ngalingeka wayecabanga ukuthi sekuphelile uNkulunkulu semehlule uNkulunkulu cha ngabe kumthetho oqala ngase ngikunika ke lo mfazi wehluleke kanjani ukumtshela ukuthi umthetho uNkulunkulu angibekela wona nanku na abanye ke bacabanga kanjalo bacabanga ukuthi khona izathu abazozibeka ezinhle nezinkulu nezinjani thina inkosi yasididisa yakhuluma emzimoya manje sase siyadideka ke thina yakhuluma wena awungenze njalo mase befikile abantu kuwe bethi kawuchitheka igazi kwala uchithekele kabani igazi uma wangezi kwangeyile lami lelo gazi laliyochitheka elikabani uma balechithela omunye umuntu kwakuzoba namehluko omunye wongeke kube khona umehluko inkosi yayazi ukuthi baqonda ukuthini babeqonda ukuthi bazangibulala nempela ke kwakukhona nasemcabangweni yabo lokho ikhona insizwa eyali yakhuluma yabuza ukuthi ngithuleleni animbulali ngani lo ngoba uphazamisa uthingo na ufuna ukulikhipha esikhundleni bayengakhulumi lo owayesithusa uthingo ngento engekho wayekhuluma ngokudla okudliwayo manje sikuleyo ndawo ke enjalo manje nami ke ngoba ngingabantu basemhlabeni anigcini lapho nilula nizakwamukela konke lokho ikakhulukazi ngoba inhliziyo zenu vele zinesililo nabantu abaningi enibakhalelayo ngaphakathi enhliziyweni zenu ukuthi awu noma kusilahla lokho kodwa awu ngosibani bani awu ngosibani bani usho njalo umbhalo Mtwathi mawusulugcwele umkhumbi kaLothi semngene yonke into weza umfazi kaLothi wathi uyabheka ingane zakhe azikho isele ngemva zisele sonweni zithi sona simnandi asazi ukuthi singahlukana kanjani nalento emnandi kangaka wayesephenduke sebheke emva inhliziyo yakhe isiba nosizi ngezingane zakhe akabe safike emkhunjini waphenduka isiduli omela khona lapho baningi esitezi nabo la kodwa abayiduli nje zikaSawuli ngoba inhliziyo zabo zilangazela isono inhliziyo zabo zibona ukuthi bayathokoza laba abahleli esonweni futhi thina iyona nto ebese siyejwayele le besihlala thina endaweni othi mawungena nje esangweni ungene ngeimfijoli zikhala ziyele nabafazi abaqedisa amakhanda abadansayo uthi uqambe uyofika emsamo ubusukhohliwe ukuthi uze ngendaba kaNkulunkulu bese kukhala imikenenezo kunjalo kuyaziwa ukuthi kunjalo kubonakele kunjalo kunobufakazi bokuthi kunjalo ningazikhohlisi
asizukufinyelela sonke khona abazolahla ngale kweJordan khona abazolahla ngale komfula abazothi befika nje babe bebona bekhumbula ukuthi ngaphansi kwalomuthi sasenza ukuthi nosibani baba aqalaza hawukuphi yena la khumbula isono ukhumbule isono abazawusinda bayawusinda ngokuphephisa nje ngokuthandwa uNkulunkulu bayawusinda ngokuthandwa uNkulunkulu kodwa okulindelekile kini kukhona laba abantu abangekho phakathi kwenu bayilindele ukuthi manifika phakathi kwabo nifike nendaba kaNkulunkulu Amen. balindele ukuthi manikhuluma bese besho bethe ufanele lo akhulume kanje owasethembe izinto kodwa bakhona bazongabi njalo abazothi awusasimuzwa nje lo ethi uzama ukuzenza uyise qinisa imithetho sathula nje silindele lesikhathi ngeke sikwenze thi besivele futhi singakwenzi lokabebusho besimphikisa nje ekhona singenandaba naye cha ungangaba nandaba nami kodwa pasopa Incwadi esifundile ithe le ndlu oyakhayo uma uNkulunkulu engayakhi nokungakhuthala kangakanani iyize ayilutho sasizonethwa shiswe ilanga ikhona ngoba ayizukuphela izoma nje phakathi nendawo amanye ngokuqotho phambi kaNkulunkulu Amen. akho umuntu lapha okholelwa omunye wonke umuntu uzikholelwa yena uthi ngoba likhuluma njalo lento lithi wonke umuntu akacabe yakhe indlela wonke umuntu akacabe indlela yakhe ayeke imithwalo yomunye umuntu ngoba ayiza ngokusiza ngalutho uzoyikhathaze ngomuntu kanti lo muntu ubala kulabantu abanenhlanhla ebengikhuluma ngabo kulezi insuku ezidlule uNkulunkulu angabalelanga kubo isono kodwa ungabozikhohlisa ngalokho busu uzibuke esibukweni busuthi hayi nami mangibuka nje ngifanele ukuba yilabo abantu uNkulunkulu angabaleli kubo isono ngibona ngokunjalo abanje ngawe nabo babezazi izono zabo becabanga ukuthi bayolahla abakholwanga mabenika indawo enhle asazi-ke ukuthi phakathi kwenu umoya wokumethemba nokumthanda lo Nkulunkulu enimlandelayo ungakanani noma ukhona noma ukho yini nilindelekile ukuba niuvuse lo msebenzi kaNkulunkulu Amen. ungalali angisho ukuthi nibe ngcwele noma ningengcwele kodwa ngiyayithi kini ungcono umuntu oyahlala eduze kwendlela mayisekhathele athi hambani ngamandla sheshani qinisani sanukukhathala nina hambani niye phambili ibona uNkulunkulu abantu abakhumbulayo lapho noma benezona hayi laba umuntu oyameme athi wozani simkhombise lo ukuthi thina ngeke sikwenze lokhu akukhulumayo
bakhona abantu abanjalo bathi mayifikelwa ubunzima bokwehlulwa yisona athi hambani niye phambili ningaphiki nami mina sengibandiwe lapha ngigcinele ubumnyama manje kodwa ningezi kimi hambani niphikelele kuNkulunkulu iloko kulindelekile kini ukuthi lo mthwalo kaNkulunkulu niwuthwale niwise lapho ufanele ukuya khona Amen. niwise lapha ufanele ukuya khona sengathi uNkulunkulu wenu angaba nomsa Amen. athi mayibheka anithande Amen. uthando luhlekelwa sezulwini ilolu lokuba uNkulunkulu akuvikele esonweni ningaphakami nizotuswa kakhulu nizoba ngabantu abakhulu abangamakhawe nibobheka lobuqhawe benu abanye abazukuya lapha siya khona nabo lobuqhawe la uvalelwa ngaphandle kwamasango nabo ubuqhawe bakhe lo wanele watshelwa ukuthi uyiqhawe wawusukhohlwa awabe usakugcina lokhu nalokhu baningi abazokwehlelwa yilokho ukuthi thina njengoba usibona nje ungaphiki nathi thina noma singasenzi sono kodwa thina siyithembe ezinhle thina cha uba ithembe ezinhle akuyo nje ilungelo lokuthi umuntu enze isono noma esanhloboni nona lezi eningi nithi zincane angazi ukuthi sibe sincane sibe sinjani ngoba isono njalo asikho isono kuthiwa sincane sono kwaphela uNkulunkulu abakhumbule bonke abantu nebesinabo kulokuhamba Amen. sisaphokophele nabo ukuba kufike lelo suku uNkulunkulu bafika isikhathi sakhe sokuthi ababize Amen. uNkulunkulu ababone labo bantu Amen. ngoba sisebenzile nabo kakhulu sisebenza indaba kaNkulunkulu nabo bezimisele ukuthi lolu suku liyawufika bese khona angathi uNkulunkulu ke angabakhumbula Amen. nabadala nabancane Amen. ngoba sihambe uhambo olunzima uhambo obuthulona kube nzima ukulifisela omunye umuntu ngoba uyeza ukuthi umthwalo uthwele hayi uyasinda mhlambe ke uyakhuluma ngaleyo nto baba ngilolu hambo wala sizo
impumelelo besingukudla singamanzi esiwaphuzayo ngoba sonke njengoba silapha besihamba engozini singafihlelwa sitshelwa ukuthi wena einsuku zakho zibalile kodwa naqinisela nabekezela ngithike kini ningakoni lokubizwa kwenu ningakulahli ningabe senibabakhulu ngaphezulu kwakho uNkulunkulu akabathanda abantu abanjalo ukuthi mayakha udumo lwakhe ngabo bona bese becabanga ukuthi bawudumo bona ayikho into enjalo uNkulunkulu uye udumo ngolwakhe lonke wena uma ebizile wakubeka phambi kwakho inhlanhla le enkulu okufanele njalo mawuguqa ukuthi inkosi iyabonga ngoba wangibeka phambi kwakho wangihambisa ngendlela yakho ngingazi ngenzanga lutho nginemhle ngingcolile nginezono nje njengabo bonke abantu uNkulunkulu abathanda abantu abalingisa umfarisi lo wayekhuluma nomthelisi ukuthi ngingcono mina kunalomthelisi ngoba umthelisi nomfarisi akekho ngcono kunobani sonke silwa impi eyodwa yokuba sibe phambi kaNkulunkulu ngaleli langa lomhla wokuphela manje makukhona okuncane okuhle uNkulunkulu akwenzile ngawe ukubonge ngezikhathi zonke ukubonge ngezikhathi zonke inkosi akuncane lokungenze khona mina ukhulu emoyeni wami ngoba bengingafanelwe lutho emvama yethu sonke ngabanye ngaphambi kokuba ufike lobuthongo ziyabuya izono zakho hayi zomunye umuntu uneshwa umuntu uyacabanga ngezono zabanye abantu kwobuyelwa ezakho uzibale uzikhumbule ngahamba la ngenza la uthi mawuguqa uthandaze inkosi ngithethelele ngakwenza lokhu nalokhu omunye umuntu uyasabe ngisho ukukhuluma isono sakhe asivume ngisho esiguqweni eyedwa engenamuntu ubone ukuthi ke kukhulu ukuthi asivume phambi kaNkulunkulu omunye ngisho usumbiza uthi woza sikhulume hlambuluka athi cha ngimsulwa mina bangikambela nje osibani bangizonda vele kade ngababona ukuthi banenyanya ayeke ithuba elihle lokubahlambuluke agezeke abuyele endaweni yakhe yobungcwele manje ke ungenzani akukho lutho ongalwenza akukho lutho ongalwenza uNkulunkulu akaniphi isibindi manje hamba phambi kwakhe nihambe ngokwakhe ningahambi ngokwenu Amen. ngithi kini ke manje nisalelwe into eyinye yokuba ngale kweJordani nifike nisho ukuthi uNkulunkulu simbonile usenzele lokhu nalokhu kodwa ngaphandle kwakho konke lokho akwenzile umthetho wakhe ungaphezulu kwazo zonke lezi zinto uyawufuna ayikho enye into emthokozisayo ngaphandle kwaleyo noma ungambabaza kangakanani kodwa uma ungagcini ukuhamba kwakhe akathokozi ngawe uyabathanda abantu abazamayo uyabathanda abantu abasondelayo eduze kweqiniso lakhe
uyabathanda abantu ukuthi uma behlelwa isono umuntu asheshe avume ukuthi ngonile Nkosi ngithethelele ngigeze nehisop leya sezulwini ogeza ngayo bonke abantu obathandayo. Nina-ke okwenu batshela abantu uNkulunkulu sambona enza into enkulu ngabantu abayingcosana. Akukaze kwenzeke okunje ngaphandle kwaseBhayibhelini. Lapha njengoba bengikhuluma indaba kaGidiyoni, besithi masifunda le ndaba sicabanga ukuthi hayi into nje eyagcina eBhayibhelini, kodwa namhla singofakazi bayo. Uma singeyibo asikholwa, asinakubuye futhi sikholwa. Uma singakuboni lokho uNkulunkulu asimboni, asinakubuye futhi simbone. Kodwa uma sikubona siyambona uNkulunkulu. Uma sikholwa siyamkholwa futhi noNkulunkulu ukuthi ukwenzile ngathi. Namashumi ayisihlanu nesithupha. Ikhulu namashumi amahlanu nesithupha. Inkosi ibusise ukuphakama kwenhlangano. Vuthelani icilongo Israel.
Sephakameni wena owehla ezulwini ngoba uthanda thina siphambi kwakho Nkosi nayo leyo mthwalo Nkosi owasibiza siyithwele ukuba Nkosi uzosethula yona siyaze endlala kuwe Nkosi ngoba usigeze usiphelelise sibe bahle siyacela Nkosi yasekuphakameni ukuba sifanele Nkosi ukuba ngabantwana bakho singakudumazi Nkosi ngemsebenzi yobumnyama cela Nkosi ukuba inhliziyo yethu uyeluse wena uyihambise Nkosi ngendlela efaneleyo ngoba thina Nkosi singabantu basemhlabeni le inhliziyo Nkosi iyasiphunyuka njalo le inhliziyo yethu Nkosi iyathanda lapha kunamaphunga khona amabi siyacela ke Nkosi usikhiphe usibeke Nkosi emaphungeni akho amahle afanele abantwana Nkosi bakho sikhumbuleke Nkosi ukhumbule abafowethu nodadewethu abahambile Nkosi ngalendlela yakho
esingasababona abangasekho emhlabeni uba Nkosi nabo ngalolu suku ubameme babe khona phakathi kwethu. Siyabonga Nkosi umsa wakho osenzele wona ngokuthi Nkosi wena ukhethe thina ukuba uzibabaze ngathi. Namhla Nkosi sibona into engakaze siyibone ngenxa yakho, ngenxa yodumo nomsa wakho. Siyacela Nkosi usikhumbule singakwephuci lolu dumo lwasezulwini, silwenze lube ngolwethu, ngoba uma sinjalo siyawulahlwa. Ungasilahli-ke Nkosi yasephakameni. Siyacela-ke Baba ukuba uzibabaze wena ngokwakho kwasezulwini, thina Nkosi sibe izibukeli zobuhle bakho nodumo lwakho. Konke Nkosi ukukhonza kwethu sikubeka kuwe nesakho sodwa isandla nanini kuze kwephakade. Amen.